miarabantsika iabiaby amy andro harivariva haly tya safady la somary avy hariva satria taitsa avao koa tena zany sady mitaitsa ny namako reo reposer en paix leroa zandry lahiko mami noho saidy mpihiranay reny izay maty nodimandry nomaly sy nandroany raiky musicien nay reo mami kely dia claviste nitarika maromaro fantendry tamamigotry koa iny tamy lego tamy firmin tamy raha fa talohany atomboandre taminay nitendry taminay reny miaraka amindry pepe miaraka amindry Alain zandry lahiko reny talohany tendreny tamreo tarika reo de anisany tendry tamiko zandry lahy iny de kely mpihiranay ty koa ino volanainao zahay artiste ao raha communauté raiky fianakaviana raiky tsy misy bakantsima avaratsy antsinana andefa nivotany zao fa olo raiky zay abiaby io de mifanampy rehefa misy mifampila de mifampila iano mitendry amin'ny ano tsika iabiaby mandriam-piadana nareo lahy fa gaga be ao sady malahelo nahariany fahafatesanareo satria tsika tamy sabotsy mbo niaraky tao amle fety tao ampitatafica zaho koa niinvité tao amle fety tao ampitatafica tao niinvité nle fianakaviana tao aho de anisany olo ny sakafo be mihitsy ary presque 4 assiette angamba ny sakafo laniko tao tsy de hoe zao ndraiky tsy le manao le sakafo feno manaka an'izao reo fa mitsinotsinoko satria ny olo malala hoe zaho depuis zao niala toaky sy niala sigasigaran-draha rety lasa mazoto homa be to reo kiboko bevata iaby miamba nareo gagy lasa misakafo be aho fa zao ndraiky mifidy sakafo zao tsy mihina viande rouge zao tsy mihina sucre zao tsy mihina sucre raffiné zao tsy mihina raha misy conservation be reny paty sy namany mialatsina ao amin'ny raha fa za amizay naheno hoe misy raha mampatahotra zany rehefa zao amizay nahariany raha iny niantso aho ny teho satria zahay soa hainareo tsara fa ny musicien tao Gérard nanao basse tao Yann nanao batterie tao i Rita zandry ny Jarifa nanao guitare solo tao i teho ny chanteur libre raiky tao zay teho timindia i anadahy ny onja i tompoko lahy sedy ny chanteur raiky faharoa de ny chanteuse nay i Eva tsy Eva raiky baka tilarany fa Eva zanabavitsika azy Betsileo baka Fianara Soaty zay ngamba taditoko de zao mako eny en tant que famille aho no invité tany sady musicien koa de misy bandibandy kely na e fianakaviana manao DJ zanaky ny rahalahinay tompony fety io le frère tompony fety io fa zaho anisany olo ny sakafo be tao ary zaho fa tamy folo latsaky vo niala baka amy tragno tao tany ao nijery bolany finalitsika Barias Maroc iny tao oro nijery any raha io de ny zavatra remarkeko tao dia vitsivitsy ny alcool tao satria reo fianakaviana reo fianakaviana tsy de misotro toka fianakaviana kristiana zay tsy midika hoe tsy kristiana zay misotro toka non fa plutôt na nihira natao tao raha presque hira-pivavaha aby ny akamarony hira evangelika fa presque jus soft jiaby no nisy tao zany raha fa quelques bouteilles d'alcool nalana azy tao fa ny raha nomarkeko ny toaky nisy tao de toaky iny ty lafo vidy reny toaky mahery reny nitako tao zao nahita double black tao double black raiky roa mbo tsy mivoara efa mifiry aho ny tonga tao mbola tsy mivoa raha reo de nahita koa champagne lafo vidy be reny de champagne sans alcool ho any zazakely reny de nahita koa aho tsy haiko nisy pontra ray angamba nitako tao na roa fa pontra tonga de belezy be mihitsy nitako tao de quelques bières quelques jus rano zany tena namena anazy tao de nahatiko tenena zany fianakavianareo tsy de mpisotro toka zay fa manala azy manahaky olombelo abiaby io fa ny remarkeko tamy table nay artiste ny table ny artiste na reny tery misy bouteille de double black raiky sy black label raiky double black iny fa mivoa de black label iny zay mbo tsy misokatsy de jus ny zazareo sy quelque rano sy labiera misy mako ny tsy de tia whisky io koa manahaka anay zao tamizao mbo nisotrosotro taloha labiera avao nisotroko fa zao tsy raha tia whisky io tsy raha zakako whisky no rhum io
zay zany raha mariky avao de sakafo self service tao ny sakafo aby zay de tsy zahay avao to fa nisy invité any amy 40-50 personnes tao ny sakafo be aby olo reo tao zavatra tsy nohaniko tao gâteau fotsiny satria zao tsy tia sucre fa volaniko aminareo gâteau iny avao ro tsy nanondramo zao ara ty mbola misy raha atoroko anareo zao mijery bôly tao ity ny asietiko jereo tsara moa jereo tsara io asietiko zao misy tiako be sakafo jareo tao zay nahatonga nihinany efatry tsy assiette de fruits de mer zao tia io de crudité-nzao zay betterave sy chou sy laisoa sy ino ty gros oignon re zay natambatrindreo tsara be de tsitsiky zao crevette hoy zahay ihany de angisy zao i raha ino ma ty calmar de ohatran'isy camaron koa tao tsara tena ary frais zao olo baka toliaraky haiko ty raha frais tena frais tsara mihitsy i fruits de mer io ny hany tao nihina soa de nihina quelque akoho quelque raha fa tahiny tompo zao tsy naraha vo nahino raha io tonga de niantso any teo aho de teo nanazava amiko ohatran'izao fa zao sava zao izy teo nanao analyse aty zao manao analyse aty amin'ny ty espace médical aty zao fa nda zao koa taitso izy de lafa niavy aty eo de hariva eo amizay nahino tamy teo hoe fa nivaly analyseko izy fa tsy manahy zao négatif aby aby any de zao maro be n'olo niantso eny androany malala io manao akory nareo zao mamy nareo marary zao manao zao tsy marary zao antsoinao zao mitsofoka anaty tobiliko anaty parking andeha ho amin'ny anabaviko ary nareo ohatrany forosena hoe marary zany zahay de niantso any Rita koa Rita zandriny Jarifa soliste anay de hoe zao koa izy Rita par précaution avao tonga de nanao analyse koa sy namany aty fa le olona niresaka amiko teo tsy teneniko ro forosevandrozy hoe marary mafy zao tsy marary mafy zao Rita zao koa tsy marary mafy i Gérard tsy marary i Teo tsy marary i Anna tsy marary fa izy miraha lahy moa no iny problème de chanteuse koa zany moa roatra nararaky fa ny zavatra henoko hoe rehefa vita fety io samby n'olo iny zahay tompoko lahy mami nandeha nody direct de tompoko lahy sady sy chanteuse nay iny eva mbola nandeha namonjy fanasana raiky hafa fa i mami ohatrany hoe tsy nandeha tany fa zay zany rahay hoe eo amizay moa maty mami tamy latsinainy de zandry lay chanteur iny maty androany zay zany le raha fa zaho io hitanareo zao ny sakafo be tamy raha zao tao maro be ty raha nihaniko da zaho koa mba mety matahotsy manahaky olo abavy fa zao tsy manahaky sava zao hamary aho hanao analizy koa de ho hita koa ty fandehan'le raha zay zany ty fandehan'le raha ry malagasy sadraina le olombe sy havana matsakaiza jiabijiaby sava zany nareo maro miantso ay nareo nanao akory nareo tsara nanay zao zahay anjatojato ny animation ataonay artiste mpinamana io manao raha manahaky anzany de manahaky ny animation nataonay isan'andro nandroany iny tamy sabotsy iny fa karama manahaky karama aby fa zahay tsy zaho tsy nanahy zay abiaby mitana de henoko koa 40-50 personnes nasainy zareo tao reo tsy misy manay na ray ary na raiky tsy misy marary olo reo raha mahenotsika tsy maintsy fampitohy vaovao eto avao fa fianakavia reo tsy misy manay ary de henoko ara tamile niaisinay anakiray de lahady iny reo mbola tonga tany sakafo tamin'ny rahalahy io tao niaraky ny sakafo tao la famille proche mbola nandany an'le sakafo tsy lany maly reny ono de misy zaza zanaky niaisinay io 7 mois niletra ny tsitsiky reny tsy raha reny teo salama soa ja io hananjao tsy manahy mihitsy donc isorana tompo fa tsy hay tena fa zaho ndraiky aloha la mahamamigotro ahy maha olombelo antena satria mba havanareo avao koa tena mba fianakaviako satria reny zandry kely maty reny zandriko reny sala retapoagniko satria musicienko reny de laha azo atao avao aleo ataopsia avao ataovinao l'autopsie avao razanay mahay tiatsika azy hoe manino ty mba hanitiatsika azy hoe inona marina tena zava-misy satria fa tsy hay sasy ty raha misy passé toy amy raha jiabijiaby toy de misy avao koa ty torako mifanendrika amboro ozy fiteny aminay atoliaran'zay de zay mba tranquille azy aleo rotoposevatsika foana le razana mba ho fantatry ny fianakaviana soa fantatry ny manam-pahefana koa fantatry ny fiarahamona zany hoe zao ny zavatra misy tao fa zay averiko farany zaho tao tanatin'le 50 olona ny sakafo tao
tao ny chanteurako ray Teo Tinondia, tao ny solistako anakiray i Rita Zandriny Jarifa, tao ny batteurako anakiray Yann, tao ny bassistako anakiray Gérard, tao ny chanteurako anakiray Zenody Mandry Said, tao ny clavistako anakiray Zenody Mandry i Tompoklay Mami, de tao zandry vavy Eva. Rozy roa ireo zany no dimandry. Nisy problème fa zahay tsy nisy nanahy aby zahay aby plus le DJ zay zanakinay nevenay tao avao, zanakin'le rahalahy nianasy eo, de misy bande frère-ko zainay teo nanaonao karaoké mianakavy tao jiabijiaby nihira maro teo, tsy nisy nanahy. Zay aloha ny version azo lazaina baka aty amiko aty. Fa hamaray aho pour être sûr hanao analyse koa. Fa i Teo nanao analyse, ça va. I Rita nanao analyse, ça va. Sasany tokony hanao iaby koa. Zay zany fandehan'le raha satria sao de mampisavoravoro saim-bahoaka fa ny baka amiko zay. Sisy liranareo zay, fa zaho mamingotso miteny eto. Zay ny zavatra niainako. Ny niainan'ny hafa sy lirako. Zay tompoko lahy sy tovovavy, averiko ndraiky mandriam-piadanana ry Zandry Malala, zay nodimandry androany tsy zaho i mamia. Nahita mami tao aho, de niteny aho tamin'ny danako, ela koa zao tsy nahita mami koa. Ela zao tsy nahita ry fa aloha zao mahita le riandroany toy. 2 jours après mariage hoe maty izy, malahelo aho. Satria tena zahay mbo miady tamin'ny fiainana reny, mbo miady moa hatramizao, ry mami reny teo. Miaraka aminay teo ry bebe aby, ry raha. Zay, mandriam-piadanana Zandry Malala, zay zany fandehan'le raha fa tsy misy version hafa ty apara koa, ty bakamo koa, fa ty apara ny an'ny sasany tsy haiko. Fa zay tsy nanahy aby. Iampoloko ndraiky tsy maro ny toaka hitako tao, vitsivitsy, ary toaka kasity aby. Tsy nisy Roma Ranger tao, tsy nisy toaka gasy tao, tsy nisy, satria olo reo tsa olo de mpisoky toaka. Presque zahay musicien, sy quelques invités, no misoky toaka tao, ary kasity aby ny toaka tao. Toaky lafo vidy reny aby zany. Na ny champagne na ny whisky tao lafo vidy aby. Zay. Mandriam-piadanana Zandry, mandriam-piadanana de miombona lahelo amin'ny fianakaviana jiabijiaby sy tsika artiste iabiaby. Zay manamonjo koa tsika sia taporeta amitsika reny, olo tsika reny. De zao raha misy fotoana rapitso mandalo amin'ny fahorianany. Zao koa moko handeha l'extérieur zay rapitso laha manam fotoana ao de mandalo kelikely amitsika eo, de hanao laliza aloha de mandalo amitsika eo de raha. Fa sinon mahavita raha tapy amin'ny fianakaviana jiabijiaby. Donc, sorry tompoko.